jubilarsku dodelu diploma i priznanja osnovne škole Laza Lazarević. Već 9. godinu se okupljamo ovim povodom kako bismo zajedno obeležili kraj još jedne uspešne školske godine i odali priznanje učenicima koji su svojim radom, znanjem, talentom i zalaganjem obeležili njen tok. Vidovdan je jedan od najznačajnijih datuma kod nas. To je dan sećanja, ponosa i negovanja pravih vrednosti. Zato nije slučajno što upravo na ovaj praznik nagrađujemo one koji su svojim trudom pokazali da se znanje, upornost i odgovornost uvek prepoznaju i vrednuju. Na početku svečanosti pozivam direktora škole da nam se obrati. Hvala Irina. Dragi učenici, poštovani roditelji, kolege, koristim priliku da vas pozdravim na ovoj divnoj svečanosti koju već tradicionalno 9. godinu zaredom kod nas u školi proslavljamo. Ovde među vama su najbolji učenici škole, to svi znamo, počeo od učenika koji su nosioci diplome Vuk Karadžić, od učenika koji su nosioci diplome Dositej Obradović, učenika generacije, sportiste generacije i naravno svih učenika koji su ove školske godine predstavljali našu školu na republičkim takmičenjima i zajedno sa svojim nastavnicima, mentorima ostvarili itekako zapažene i značajne rezultate, kako za školu, tako i za sami njih. Hvala vam što ste se u ovako velikom broju odazvali na ovu divnu svečanost. Krenut ćemo lagano sa dodelom. Još jednom želim da vas pozdravim sve i da se posle završetka dodele poslužite na koktelu koji smo pripremili za vas. Hvala. U nastavku programa uživat ćemo u muzičkom nastupu naše učenice Anisije Svinarčuk uz pratnju nastavnika muzičke kulture Branka Birmančevića, izvešćen umorom koju je pripremila za ovu priliku. Pozdravimo je aplauzom. I dok noć
Posebno zadovoljstvo predstavljeno kada uspeh naših učenika ne prestaje završetkom osnovne škole, već se nastavljaju u godinama koje dolaze. Takvi učenici postaju najbolji ambasadori naše škole i potvrda da su rad, znanje i posvećenost pravi put ka uspehu. Naša bivša učenica Nikolina Tošić je nosilac Vukove diplome naše škole 2021-2022. školske godine, a nakon završetka Lazine škole nastavila je da niže uspehe i svojim radom opravdala poverenje svih svojih nastavnika. Nikolina je budući student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a također je nosilac Vukove diplome i u srednjoj medicinskoj školi. Sa velikim ponosom pozivamo našu bivšu učenicu Nikolinu Tošić da nam se obrati sa nekoliko reči. Hvala vam na ovom divnom predstavljanju. Poštovani direktore, nastavnici, učitelji i dragi roditelji, a pre svega dragi učenici. Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas prisustvujem ovoj svečanosti i što imam priliku da vam se obratim. Najpre želim da se zahvalim kolektivu škole na pozivu i ukazanom poverenju. Posebno mi je drago što se danas nalazim upravo ovde u školi u kojoj sam i sama provela svoje osnovnoškolske dane i iz koje nosim prelepe uspomene. Ova škola je za mene mnogo više od zgrade i učionica. Ovde sam sticala znanje, učila prve važne životne lekcije, gradila prijateljstva i pravila prve korake ka svojim ciljevima. Zato mi je današnji trenutak ima posebnu vrijednost, jer se obraćam generaciji učenika koja završava jedno važno poglavlje svog života. Danas slavimo rad, trud, upornost i uspehe svih učenika koji su tokom svog školovanja pokazali posvećenost i želju za napretkom. Posebne čestitke upućujem takmičarima koji su svojim znanjem, talentom i zalaganjem predstavljali školu na najbolji mogući način. Vaši rezultati nisu došli slučajno, iza njih stoje sati rada, odricanja i istrajnosti. Iskrene čestitke upućujem i nosiocima Vukove diplome. Kao neko koji sam imao tu čast, znam koliko rada, discipline i odgovornosti stoji iza ovog priznanja. Vukova diploma nije samo nagrada za odlične ocene, već i potvrda karaktera, upornosti i želje da se uvek pruži najbolje od sebe. Posebno mesto danas pripada đaku generacije. Ovo priznanje predstavlja krunu jednog uspešnog školovanja i simbol je izuzetnog rada, znanja i angažovanja tokom svih 8 godina. Biti đak generacije nije samo priznanje za postignute rezultate, već i odgovornost da svojim primerom inspirišeš druge. Čestitam ti od srca na ovom velikom uspehu. Dragi učenici, pred vama su novi izazovi, novi profesori i nova prijateljstva. Neki od vas već znaju kojim putem žele da krenu, dok će drugi tek otkrivati svoje interesovanje i talente. Šta god izaberete, verujte u sebe. Budite hrabri, sledite svoje snove i ne odustajte kada naiđete na prepreke. Uspeh se ne meri samo ocenama i priznanjima, već dobrotom, poštenjem, trudom i spremnošću da učite i napredujete svakog dana. Čuvajte uspomene koje nosite iz ove škole, poštujte svoje nastavnike koji su vas vodili kroz važne godine odrastanja i negujte prijateljstva koja ste ovde stekli. To su vrednosti koje će sa vama ostati mnogo duže od školskih dana. Još jednom čestitam svim nagrađenim učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima koji su bili važan deo njihovog uspeha. Želim vam mnogo sreće, uspeha, zdravlja i lepih trenutaka u daljem školovanju. Neka vas kroz život vode radoznalost, znanje, hrabrost i vera u sopstvene mogućnosti. Budite ponosni na to što ste do sada postigli, ali nikada nemojte prestati da težite novim ciljevima. Srećno i hvala vam. Hvala, Nikolina, samo malo. Hvala Nikolini, našem đaku, sjajnom đaku, Vukovcu takođe i Vukovcu srednje medicinske škole. Danas je polagala i prijemni ispit u Novom Sadu i posle prijemnog je stigla i ispoštovala nastavnicu Marijanu, koja je idejni tvorac ove priče da svake godine, ove 9. godinu zaredom, kao što sam rekao,
đak generacije ili Vukovarci srednje škole predstavi se budućim đacima generacije ili Vukovcima. Hvala puno. Vidovdan je prilika da zastanemo, osvrnemo se na godinu koja je iza nas i sa ponosom istaknemo učenike koji su svojim primerom obogatili život naše škole. Biti učenik generacije nije samo nagrada za ostvarene rezultate, već i priznanje za godine rada, truda i posvećenosti. Ovo priznanje se dodeljuje učeniku koji se tokom svog školovanja izdvojio ne samo odličnim uspehom, već i zalaganjem, učešćem na takmičenjima i spremnošću da svojim znanjem i postupcima bude uzor vršnjacima. Sa velikim zadovoljstvom pozivam našu učenicu generacije Saru Lazarević. Dobar dan svima. Velika mi je čast što danas stojim ovdje kao đak generacije. Ovo priznanje za mene predstavlja veliki uspeh i potiče me da nastavim da se trudim i verujem u sebe. Želela bih da se zahvalim svom razrednom, nastavnicima i učiteljici koji su uvek tu bili uz mene i prenosili mi moje obrazovanje. Želela bih da se zahvalim i drugarima koji su također bili tu uz mene i izvodili me na pravi put. Ovu školu ću pamtiti zauvek po lepim uspomenama i lepim trenucima i verujem da svi koji budu izlaziti iz ove škole izaći će bogatiji za jedno veliko životno iskustvo. Hvala. Svaka generacija ima učenike čije se ime s ponosom izgovara i čiji će doprinos ostati deo uspomena koje naša škola brižljivo čuva. Ponekad su nijanse te koje odlučuju izboru učenika generacije, ali postoje uspesi koji zaslužuju posebno priznanje. Upravo zato naša škola dodeljuje specijalnu nagradu osnovne škole, priznanje učenici koja je svojim radom, rezultatima i ličnim kvalitetima dala izuzetan doprinos ugledu naše škole i naravno obeležila svoju generaciju. To je učenica Vesna Gavrilović, ali ona opravdano odsutna, a mi je ovim putem čestitamo i želimo joj da istim uspehom korača kroz život. Može jedan aplauz za Vesnu, nema već što nije tu. Sport nije samo nadmetanje i postizanje rezultata. On nas uči disciplini, istrajnosti, timskom duhu i poštovanju protivnika. Kroz sport se razvijaju vrednosti koje su važne kako na terenu, tako i u svakodnevnom životu. Priznanje sportista generacije dodeljuje se učenici Andreji Gajić, koja je dostojno predstavljala našu školu na brojnim takmičenjima i bila primer svojim vršnjacima. Pozivam učenicu Andreju Gajić. Čestitamo, Andreja. Svaka svečanost dobija posebnu čar kada je ispunjena muzikom, a upravo takav trenutak sledi i sada. Pozivam učenice Alenku Milojević i Nadu Kostić da nam se predstave zajedničkim izvođenjem numera. Na klaviru je ponovo naš nastavnik Branko. Ajde Jano, ajde dušo,
Svaka diploma nosi svoju vrijednost, ali Vukova diploma zauzima posebno mesto. Ona je simbol višegodišnje posvećenosti školskim obavezama. Iza ovog priznanja stoje godine učenja, odricanja, brojni sati provedeni uz knjigu, ali i želja da se svaki zadatak uradi najbolje moguće. Danas sa ponosom odajemo priznanje učenicima koji su tokom školovanja ostvarili odličan uspeh iz svih predmeta. Pored Vukove diplome koju danas uručuje naša škola, grad Šabac je i ove godine obezbedio prigodne nagrade kao znak priznanja za njihov izuzetan uspeh i podstrek za buduće školovanje. Ja ću pozivati jednog po jednog dobitnika Vukove diplome, a direktor škole će im uručiti nagradu. To je Petra Topalović. Andrej Filipović. Ponovo Sara Lazarević. I još Vesna Gavrilović, ali ona opravdano odsutna. Aplauz za naše Vukovce. Pored Vukove diplome, naša škola danas dodeljuje i Dositejeve diplome učenicima koji su pokazali posebne interesovanja i postigli zapažene rezultate u pojedinim oblastima nauke, umetnosti, sporta i drugih aktivnosti. Ove diplome nose ime velikog prosvjetitelja Dositeja Obradovića i predstavljaju priznanje učenicima koji su svoje talente negovali i razvijali sa posebnom posvećenošću. Ponovo ću pozivati jednog po jednog dobitnika Dositejeve diplome. Aha, Sara Lazarević i Sara Rakić idu zajedno. Sari Rakić za ostvarene izuzetne rezultate iz srpskog jezika, informatike i računarstva i engleskog jezika. I Sari Lazarević iz srpskog jezika, informatike i računarstva, fizike, biologije, tehnike i tehnologije. Čestitamo. Možete ovdje stati. Petri Topalović iz srpskog jezika. Marku Gajiću za ostvarene izuzetne rezultate iz informatike i računarstva i fizičkog vaspitanja. Strahinji Mihajloviću za ostvarene izuzetne rezultate iz informatike i računarstva. Danilo Brkušanin za ostvarene izuzetne rezultate iz srpskog jezika i fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Aleksi Ljubišiću iz srpskog jezika i istorije. Leni Marković iz fizičkog vaspitanja, srpskog jezika i tehnike i tehnologije.
Teodori Stanojević iz engleskog jezika, informatike i računarstva. Nije tu Teodora. Mariji Jović iz engleskog jezika. I Ireni Tomić iz muzičke kulture. Irina je isto odsutna. Tadija Kuzmanović iz informatike i računarstva. Viktor Petrović, informatike i računarstva. Strahinja Grujić, fizičko i zdravstveno vaspitanje. Angelina Čugurović, engleski jezik, tehnika i tehnologija. Mihajlo Perić, fizičko i zdravstveno vaspitanje. Andrej Filipović, matematika, fizika, istorija, srpski jezik i informatika. Irina Pajić, fizičko. Andreja Zlatarić, fizičko. I Vesni Gavrilović iz matematike, biologije, fizike i srpskog jezika. Jana Lozić, engleski jezik. Viktor Baljak, tehnika i tehnologija. Jovana Jekić, fizičko. Andreja Gajić, fizičko. Emilija Vukadinović, tehnika i tehnologija, engleski. Lazar Ilić, fizičko. Mihajlo Mijajlović, fizičko. Nikola Jović, fizičko. Vanja Nikolić, muzičko. Matija Karavlak, fizičko.
Milena Srećković, muzička kultura. Dunja Gvozdenović, fizičko. Andrej Rosić, istorija. Mina Bosanac, srpski jezik i književnost. Dunja Bošković, engleski jezik. Anđelija Đekić, muzička kultura. Iva Simić, fizičko zdravstveno vaspitanje. Kosta Stepanović, tehnika i tehnologija. Nađa Tešić, fizičko. Da li me svi vidite? To. Gledajte svi u kameru. Moment samo, ostanite tako, molim vas. Još jednom gledajte pravu kameru, viđa spustu ljubu. Može sad je bravo. Čestitamo svim dobitnicima Dositejevih diploma. Takmičenje su prilika da učenici pokažu svoje znanje, talenat i veštine, ali istovremeno i rezultat zajedničkog rada sa nastavnicima koji ih usmeravaju, podstiču i veruju u njih. Sa velikim zadovoljstvom pristupamo dodeli priznanja učenicima koji su našu školu predstavljali na republičkim takmičenjima, kao i njihovim mentorima kojima dugujemo posebnu zahvalnost za posvećenost i podršku. Iz geografije Boris Popović i njegova mentorka Ljiljana Maksimović. Iz fizike Bogdan Ivanović i njegova nastavnica Biljana Tomić. Iz geografije i likovne kulture se nagrađuje Jana Stojirković. Prvo ćemo prozvati nastavnicu Natašu Popović.
Iz likovnog se nagrađuje Iva Janjić i njena nastavnica Tanja Pavlović. Iz srpskog jezika i književnosti Lena Gligorić i njena nastavnica Milica Prekić. Iz srpskog jezika Saru Lazarević i njenog nastavnika Nikolu Tanasića. Sara se nagrađuje i iz informatike, pa će nam se pridružiti kasnije kad bude društvo iz informatike. Sara, ti možeš ostati. Iz informatike Andrej Filipović, Isak Molnar, Viktor Petrović i Strahinja Mihajlović. Nastavnik je Darko Vlajković. Iz likovne kulture Jelena Čičurić, Marta Vukašinović i nastavnik Ivan Vujanić. Iz fizičkog se nagrađuje Mateja Srećković i njegov nastavnik Saša Teodorović. Iz fizike se nagrađuje Vesna Gavrilović, koja je opravdano odsutna, i njen nastavnik Milorad Ilić. I iz muzičke kulture Irena Tomić, isto opravdano odsutna, i njen nastavnik Branko Birmačević. Svaka generacija ostavi pečat u životu škole, a među njenim učenicima izdvojili smo po jednog predstavnika za ovu školsku godinu. One koji svojim primjerom inspirišu svoje vršnjake. Sada ćemo ih pozivati. Za učenika 3. razreda Aleksa Marinković. Učiteljica je Ana Puzić. Podrška učenik 4. razreda Jelena Živković, odnosno učenica. Aha, 4. razred je i Teodor Vujanić, 2 učenika godine, čestitamo i Teodor. Aha, može učenik 3. razreda da stane ovdje pored pa da se na kraju fotografišu svi zajedno.
Veljko Jakovljević, 5. razred. Bogdan Ivanović, 6. razred. Jana Stojiković, 7. razred. I Vesna Gavrilović, ona nije tu, ona je 8. razred. Mogu da se fotografišu svi zajedno. Čestitamo učenicima godine. A republičke nagrade, ako mogu da izađu nastavnici i deca, da se fotografišete svi zajedno. Može pogled ovdje se stani. Hvala. Posle svih priznanja koje smo danas uručili, sledi još jedan muzički trenutak koji će upotpuniti našu svečanost. Pozivamo učenika Luku Listivojevića da izvede svoju numeru. Pozdravimo ga aplauzom. Rasti, rasti,